Dobrodošli, danas vas vodimo u srce Srednjeg istoka u drevni Iran tokom Srednjeg vijeka. Od sjaja perzijskih učenjaka preko mongolskih invazija do uspona safavitske moći Iran u ovom periodu nije bio samo ratna zona, već i epicentar znanja, kulture i religijskih previranja. Srednji vijek za Iran počinje padom Sasanidskog carstva 651. godine, kada ga osvajaju Arapi. Iran postaje dio novonastalog islamskog halifata, ali Perzijanci zadržavaju jezik, identitet i snažan kulturni uticaj. Kalifat koristi mnoge perzijske upravne metode, a perzijski mislioci oblikuju islamsku civilizaciju iz sjene. Za vrijeme Abasidskog halifata, koji je trajao od 8. do 10. vijeka, Iran je postao intelektualno jezgro islamskog svijeta. U ovom periodu pod vlašću Abasida dolazi do izuzetnog procvata znanja, umjetnosti i nauke. Iranski učenjaci, filozofi i umjetnici igraju ključnu ulogu u oblikovanju kulturnog identiteta regije i šireg područja. Gradovi poput Nišapura, Raja i Bagdada postaju istinski centri nauke, filozofije i književnosti. U ovim urbanim sredinama okupljaju se najbistriji umovi tog doba, razmjenjujući ideje i stvarajući temelje za buduće generacije i razvoj civilizacije. Tu djeluju giganti poput Avicene, poznatog i kao Ibn Sina, čije su knjige o medicini, filozofiji i prirodnim naukama korištene stoljećima u Europi i širom islamskog svijeta. Njegova djela su ostavila neizbrisiv trag na svjetsku naučnu misao i razvoj. Iako Iran tog vremena nije bio politički nezavisan, njegov kulturni uticaj bio je ogroman. Iranska umjetnost, arhitektura i naučna dostignuća oblikovali su identitet cijelog Abasidskog halifata i ostavili nasljeđe koje traje do danas, inspirišući mnoge. Kako halifat slabi, lokalne perzijske dinastije preuzimaju kontrolu Samanidi tokom 9. i 10. vijeka, vraćaju persijski jezik u književnost i podržavaju islam i nauku Budžidi. U 10. vijeku kontrolišu Bagdad i upravljaju halifom, iako su formalno njegovi podanici Gaznavidi. Turko-persijska dinastija šire islam prema Indiji i promovišu perzijsku kulturu. S kraja 11. vijeka dolaze seljuci turski nomadi koji prihvataju sunitski islam. Iako su stranci, oni usvajaju perzijsku administraciju i kulturu. Veliki vezir Nizam al-Mulk osniva niz medresa, čime institucionalizuje obrazovanje i širi sunitski islam širom Irana. Perzijska kultura preživljava i u tuđim rukama, ali je, uvek u centru pažnje. Godine 1219. Iran pogađa najgori talas nasilja u svojoj istoriji, invazija Mongola pod vođstvom legendarnog Džingis Kana. Ova vojska, poznata po svojoj brzini, okrutnosti i vojnoj genijalnosti, provaljuje kroz granice Irana, ostavljajući za sobom pustoš i strah. Stanovništvo je bilo potpuno nespremno za ovakav napad, a panika i haos šire se kroz gradove i sela, zahvatajući sve slojeve društva. Gradovi poput Nišapura i Mervasupa sravnjeni sa zemljom. Nekadašnji centri kulture i trgovine pretvoreni su u ruševine, a njihovi stanovnici su masakrirani. Procjenjuje se da su milioni ljudi izgubili živote tokom ovog razornog pohoda, a čitave oblasti ostale su puste i opustošene, bez nade na vidiku. Ipak, Iran se čak i nakon ovakve katastrofe uspijeva oporaviti. Pod vlašću Ilhanata, lokalnih mongolskih vladara, dolazi do procesa islamizacije i započinje nova era kulturne obnove. Gradovi se ponovo izgrađuju,
a život se polako vraća na ulice, donoseći nadu. Mongoli, koji su nekada bili simbol uništenja, sada postaju pokrovitelji umjetnosti, nauke i filozofije. Iranski učenjaci, umjetnici i zanatlije dobijaju podršku, a znanje i kultura cvjetaju pod novim pokroviteljima, otvarajući novo poglavlje. Paradoks, ne, to je realnost Irana, zemlja koja iz pepela uništenja uvijek iznova pronalazi snagu za novi početak, iznova i iznova. Krajem 14. vijeka Iran doživljava još jedan šok, dolazi Tamerlan. I opet krvoproliće, ali i obnova. Njegovi nasljednici, Timuridi, sjedinjuju tursko-mongolsku moć s perzijskom kulturom. Grad Herat postaje novi kulturni centar, perzijska poezija, minijature i arhitektura doživljavaju procvat. Početkom 16. vijeka Iran doživljava prekretnicu. Safavidi dolaze na vlast i prvi put nakon više od 800 godina Iran ponovo postaje centralizovana perzijska država. Oni nameću šiitski islam kao državnu religiju, što mijenja ne samo Iran, nego i čitav muslimanski svijet. To je kraj srednjeg vijeka i početak moderne iranske nacije. Iran u srednjem vijeku bio je zemlja u kojoj su se smjenjivali invazije, dinastije i religijske promjene. Svaka nova epoha donosila je izazove, ali i prilike za razvoj i prilagodbu. Uprkos stalnim prijetnjama izvana i unutrašnjim previranjima, iranski narod je uspijevao sačuvati svoju posebnost i snažan duh. Perzijski identitet, duboko ukorijenjen u jeziku, umjetnosti i običajima, uvijek je opstajao i bio izvor snage kroz stoljeća. Ova kulturna nit povezivala je generacije, čuvajući tradiciju i vrijednosti koje su oblikovale društvo. I dok su carstva padala i nova nastajala, Iran je stvarao poeziju, nauku, vjeru i otpor. Njegovi učenjaci, pjesnici i mislioci ostavili su neizbrisiv trag, oblikujući ne samo Iran, već i svjetsku civilizaciju. Zato je Iran srednjeg vijeka više od historije. On je priča o neprekidnom stvaranju, prilagođavanju i očuvanju identiteta kroz burna vremena i izazove. To je temelj današnjeg Irana, zemlja koja i danas ponosno nosi nasljeđe svojih predaka, spajajući prošlost i sadašnjost u jedinstvenu priču otpora, inovacije i trajne kulture.